Me did Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come when you too much G8, too much G8, more too much. Namen so me, I'm more fire. Aha, too much age. Equus capa enemy na Ghana Wahala Jumedi and a bray. Also say me day, ever so more away fidi cassie as so mamma say too much dear. A dane die we are your #1 loyal and credible channel you will the mamu abrene abrebia dane to send someone a dear tenchi a woman semi coachy a quabraman you do more as super dream a day ever so more mamma so woofy a war a year with Jumu a German so so timid where I didn't try warfare and semi etimi ebetu eye edwa na ebusuya for ene day arowose mababeto eye yapono eso ede esewani esese ye kan ede echo we ayenim se eye busumia etwemu that was eye last year December and I just have for feeder kese Christmas krofo eji wo mo anie wo mo free eye nkrase eba kromo aba besra eye wo mo busuafo ena wo mo so mo wo eye kromo a chese wo mutu batafiri wo mo kurase ba kromo ebebe bobra enso so enam ebra chese ya afishiada na ebiemu so no busua ebetena se akeka wo mo nsase ape bibia de anyigye de na aye anono de kakra bi anomunti no ebinu so ekọ eye wo mo enchi ene wo mo abusuafo so kokobo mu edi afofide yi asundwemu na abusuafo yinim se de abrewa yipuma kwamu festive season ni nyina no sese ye di ni nyina ye den awie enti wo mo mbekọ wo mo dwuma so astate ekọ enti chese akwantempo so aye busy pa aye busy wo mo free nkurase ebe kromu no eba ababa bedi wo mo dwuma na wo mo free ye kromu so ekọ wo mo nkurase eba esanse ye festive season nti na mo baba sra ye wo mo adehia na so wo mo busuafo mo krokasi mu so no wo mo so nyina esa ekọ eye wo mu enchi akwakotoa eye wo mu ku adwuma ne wo mu adwuma wo mu ye ne wo mu nkura mu na ebusuafo ene de ye de ni ekokopie mu ewo eye kwawu west municipal enkwanhia kese bi asi ewo biaya ye frɛ eye ewonom Fodoa amfa ncheme samambodi ni ya me nheda anya yintino biaye no yesi ye frɛ wo Fodoa a chese eye 34 kilometers drive from eye nkoko ahanti me kan saade bia wo behunu eye bia ye kro na wo wetimi abo ewo edin na ye nua be ma chese wo no ebra nkwanhia no esi ye na wo eye Augustine dia ene de eye ensem no ebebetu eye edwa chese Ford car Ford chese yen ayenim ye ebi eni ebiemu ensusu no chese ye car kese yi ebi chese wo makwakoka eye ehia ama enede akwanhia kese ayede esi emfonyinu mu no wa utmu se white bus tintin eni chese cars akese ade ye de wa se VIP types yi o ne sa bus ni no ene Ford car ena akwakoka ede ehia enede chese Ford car no emuti mienu echimu chemienu chese ni mu driver de emu ate ena chirefo nso so ede emu ate sa pepepe utimi hu ebi wo mfonyini bi ewo screen no eso utimi se Ford na niti ate a wo ba bi a chese chirefo nso so ede nso so ate ena ba bi na ebusuafo sisi ame no kasa de nipa dodo a na wo mo ete Ford car no mu de kene wo mo nyina eto anananom ewo ensedo driver ni no pe ena wonu onya ne tiri edidi mu wo hwe emfonyi na ededa screen so na wa utimi be hu se enya de se Ford car no mpodie wo bi ebetimi enya enkwa driver no pe ena wo betimi ayeden enya na ye hwe the long bus white one no so am wonu susu nipa ba ko pe ena ewu ewo emu atese wo timi hwere ne nkwa na mo hwe wonu susu nim wonum ne pe no ena den emu a driver no enche wonum no kwan dia ya wotatena sa bia ye wonum wo mo no ni sa nipa no ena wonu susu wo hwere ne kra enkwa
ewo eye enkwanhia no emu achese ye nua bema eye Augustine dia ede etu eye edwa eno na chese Ford bus ne ede nipa no ede obia entimi enya kwa agi driver no enkwa say emutimi split into eye two halves utimi wo say ye driver ne side wo eye baby enkom na ye passengers ne so de ate eye no ho na eno ne awrehosem a abusuafo ene dayi aba beto eye yapno eso na ye hwe afia etwam 2020 a enkrofo a ewuwu ye kasa chese nya eye enkwanhia almost 15,459 anipa efamu ehwere eye wo mokra enkwam eye 1,585 achese afia hyase ye hwe ye 1st January nipa eye enso etimi hia wo mo enkwanhia ewo ya na sesei ye ebiem nso asa esiem na dodo a nipa dodo a na ewo mu ewo ka ne mu etimi nso ahwere wo mo kra enkwa no na chese akwakwa ye awo se makwakwa ye sa afi rediem ya do se ye de ni gye na ewrem na so eye awrewo ede ema eye abusuafo ebinom eye abenedie eye apinisie ede ma abusuafo ebinom sense wo mo de hye ewu afia hyase wo mo de hye ekra se ye ko aba ye bawo ensusu ye ntimi amba meduru nansu ni nyina mu no eye empanifo ede kokobom ema eye a driver form se enam se dodo na etutu akwan anase wo mo bebedi bronya yi wo mo ekoba from baby a wo mo ewo nanam se ya kwantemponom enye sorry aya kwantempo no enye double ya kwantempo no chese entimi enye se wo mo ko ebetimi anam mienu na wo mo ba ebetimi anam mienu na ye baako no ye nhwe na ye hunu se de ebe ya ye betimi aye den ahwe timamufo anasa passengers aye do wo mo etu eye ekwa no na atu ranchem no ankwa dos because afia hyase na ye hwiri ni padodo se dia na wie ye de ene ebe ye se wan hwa ye bechen enkane e de no nti no ne kokobam ye empanifo ede ema a driver for so wo mo nto wo mo bus na wo mo hu ni se adehia wo mo efa wo mo nkura wo mo se kosua na wo mo fo mo nkokoduru wo mo ye aso ye so asundum na ye wo ye ne kase bia ansa ensi eye ebiem na abusuafo ye di esi ahanu se subscribe to channel no se wonya ya like videos na share all the social media platform eso me din ede ekriasi kapa da se ne ye besa ne share